Lauao sina po asungafua o vaiaso taitasi aua ni emisia. Soafa malumalo Yesu Keriso, whahaora na ekalesia, mātou te whataro whatua i lau mai moanga, Samoa le nei vai ngole fiafi, ia e me se fo i o paanga le tātou EFKS TV, ia o roo maua mai tātou whasalonga i lunga o peang te whailani, mātou te whataro whatu, ia i le whaupoponga o tātou porkarame, o le Lauao sina. Ia le nei fiafi ma le tātou whaasoa, le ua maua le avanoa le fionga ia Seumanutafa e whaasoa mai fo i lona soifua. Ia manatu fo le tātou porkarame, e maua i fo ia se tu walalo, ia au se oso tā ua wale mai muanga se o tātou atunu. Ia malo le soifua manuia Seumanutafa le nei vaenga le fiafi. Ia soifua lau de lei, lo sunga le au TV. Ia fa mangui fo ima fa kalo fa pui pa ia man manu le tunu lo maua le amano ai fa fonga mai nei por kalame ia ole fa talo fa tu le ma le ava tele tawai ia e mana tu le fa mo le tatu por kalame ia ole fa soa ale au matutua o se o tatu watu ia pe taiane ole fo iwa sira fa ele nei afiafi. Ia mana tu fo yo se vaenga tau. Em fa yo ne fa soa ile. Vaenga na fufua e ai lo soifua. La fo i vai tau o le soifuanga wa. Ia awa fo ile fa fonga mai moa se o tātou watu. ia malo fa fitai ole mea ia ole ua ako ngelo fix fulong kausanga ya ini se kain pu le kain Lilo. mai ave alfa mo ile lo famalanga le le tua wa sa di lo manga kola kau singi 80s fa pe angi ai ma lo sia nga ngai mai lai kia ya la ma lo sia o ngi ya aya me komune ka ole mo kwa savai au liudi ya savai pawal me foi le ese ai o ngai e savai lo kama ai upolu lo kinga ya o nga fangawi vai sala o vai sala sa fai ngalu sa fai fe au yo matua ya na kaola ela ia le vai sala maloka ikama nga o ka ika ska mai ki vai sala Lilo. ya ke uo wa alu ka wa makanga bakua pa kai do ai e kai mi o ese vai sala ya nga o leo ese la vai sala nga ua maliu si o kama maliu lo si o kama ni a fe sala o sfufiku ya ma ko o ese lo vai sala ya fa solo mai no o lo tinala o le fingo ko el paieri isakwal ya ala ya famelo ya kala si o kinga ya la kako famua e fai kako famua la vai vas la ngai akako wo i le ai ngol ko kama ya ko ke de masangi me ole o la fa sabo akako wo fu le ai no i ro ai ngai saka pua ya me akas so si kako wo i se mea olai neutral vo le ya ma ko mai lola ia le fai ma ko fale vai vase ya ke mi ngai i ngi si sia i ngi si vai vase ya ngao mai fale ko i nga ngai lo ma ko sa ia ma kai mi le amakanga vo nga le avo io le kalesia le vai vase ya ma ko lisi ai nga fa vai o le kalesia ve vas ya asi
koe kua kwa I kua la ufa makalanga. Tai. O mo ia o vai salanga ufa nga uai. A olo ulanga ako se kau mai kai mi po se furu o kau sanga po. Ma uola I fale alupo. Uola I fale alupo ma saulo le kingao lo kama. Sawa avakua o pepe. Ya uola ya la ya le ya me foi ko nga adoptions foi le ngi pepa. Paul me ngal fia mau mai ya. Uola ila o ngala nga u attach ke de me le ngalu. Ma ole ma no si ole nga ngui. Ina nga foi kai mi ngai fale alupo. E kilo ai ko nga mea e fai fa salanga fa le ngu kulanga fa pena. Ya ke mala uma ya la ya ne wo ngi kai mi wai. Wa makai ngai makuma e loa reason out na mea le nga kupua. Ya ngai mala ya le. Ya fa pena ya o mailo e pia ma ko mailo e pia. Ya mo foi lola ya le. Ai se fulu kau sana ai se fulu kau sana ai fai lo ku ko kasio malo samo longo lua 1962 nga fai ku ko kasia asamo ole ongo ko lula ala oke di ku malo a vai sala o sa fai la liku malu o fangasa wa ave ese foi fa kasi ya meo onga foi le sa kuna ngalu sa fai vai sala okay wa ave ese fa kasi ave ku fa kasi ai o fa pia e kau fai yo ma ya ale kulang nga ya ave ese ai lola ya le ya o mai lola ya le o sau ke ka fao maka ku ko kasi makai ya ala wa makan kai do me wa e lo reasoning out foi de me fa pe ko wa penga ya ole o kau sanga fo nga usu e mai e su e nga fo ia koris ya kusalai a foi o le o mangi wa makule le ave ai wa e loa o e ke alu koris ya ka pe ngalola ia le o makua o ka pe ngala usau koris ai ke loa o ke le io koris kau sanga na afi selau o ngos fuma de koru na ula veia I le meole. Se fa mai foi sai ia songa ole fever sama. E ka ole yellow fever. Ya. Mas koe o mai lo ma ko va au ke de io ko isi. Anga fia pa ia lo vai ko isi ya. Ya. Va ko lo ia le wa o fa mai sidi lano. Ave o falma ila sa tau kai minga fai ngalu ngai o fo ma ye lance le eves ya mano ma falikua la ma ke ai ma ko ai ngai ko amua ya ama ko la ia ka mo fo ya la ia de ngi fal mai ai le ia se me fai a pa me sale ai me lolo ya ma le vai nga pi se vai masima ano ka fa aku ye pe au kai mi ya malola ia le nga ya sauloa ya lo kam famelo kama ya ba yo ko mo e ke de ko alu kolis mama o ke mama ua ale la ka ko o foi so wa mo fa ko I vai pou ya na so that's how I got into vai pou ai ke le ala le mea mari nga kupu
Ang kua fo yo le nga fa I ku a ko le ku a sau. Nga le o nge mama. E le ingi me yo ngi mukia. A sau I vai po udi. O le so mua o le vaveao mua le kaeao. Ai whare ngā lue ngā vai po udi. O se sangol malai. Ai ke le isa sa vawa lo langa akoa. Ale la ke ua isa sa vawa ko I. Ya nga vai lo ele nga fai le lenga mi a va pengi. Ya. Alu lo nga maka ele umia vai ko kingi le kam ko fo I ko le vanga ia. Kai pia skin fa aveni. Kingi le kamakua la ya vai ku la me nga sa pe nga fa pengi ya ya ni ya ka usasa sa pa lima de nga lima ya ole ko ki give up ko ki give up fa ya if this is life so kini fia alu fa pengi ya como fayala ia le o sa ia ya faya umur kau sang mua ya umur kau sang dua ya umur kau sang ko wa makalola ngai masangi ko nga lifestyle ya mai masangi bo miole ole ai ole nga o mamoe ya fa penga ya ole nela nga so ai do wa makanginga wa fasalau ku lo ia su engai e o kamiki ko a openanga ole ngane alfua sa ka uia songa ole South Pacific Regional Agriculture le pi wa vavaya ku e mo ku e avele ma o nga sa ave maka upunga ya makulola ia nea ua a makaloa whamailolo I ruka ma pai o vai akua ia o ke fie mea kau whakoa whakoa e sea ngai mawhai ngai anu whaika konga ka bungi ukingi ia o saua songa su e mai ala ia lea sau su e ia pia ia au kei wa laku le kio sorry wa au I alfu. So o mākou la le second crop o alfu. Mākou skama lea o ia sia o le wha maliwa kua ngi o tofa. E te wati si tia. Ia e muri mai na vaenga le e pāngoa. Pari pangoa ma sofa la vea a muri aku ai na ya ai ma ko le mo aku la ya la ko o ku lola ia le ia na fu ya ese foi le life o ka o ia fai ole life no me palangi nga makala o life fai inveske ngali pauan mea ngali ala ko al palangi e fai langa lecture ya por sa vole inkia wa kasi de inkia sai ai fai langa ia lecture ya umaru ai fa sanga kai ka male mala le fai o le mala ingirisi arke le life ya ma ai ke minga ole ale ulanga ko alfua se ulanga makaukia nga ya mako makongi sa misia makongi sa o ya o nga foi ya ngofu ko mau ai ni kapila o le saule mai vai po ya sawa nga i kanga valia ya ai alme e maria wa pia la que mo fosse hotel ya que me cau le amakanga le ole breakfast de kaya ai que usu le cards food le ai
kangi le longo ia o le morning tea ia catch food o lunch ale lunch la oka ti pe o mea ai i le ke ai ai hotel le muninga fu hotel ia kale ko fa pena ia fa pe so wa ila ia yo ma kua sio kinga I vai vas wa ma di sio kama sa lo ma ia mo fo ko I ro ia ia ngala e pe I le ulanga nga sa e nga kai mi a onga ia uma lo wa uma ia wa lo fa nga duenga I kai do fis fa ko wa usa va ia la me nga de ke masangi I ko nga me ia sa va ia le communications la onga o ia le office me ka o nga fa ia video ma me nga do me fu I fa sa la wo ko ia pe a se fa mai po se kurang va pe nga fa I no la ia le le me la wo ku Walu o vai ku ya ngale o mai au ka mai ki fu I la sa ya fu e la iki o fai la ko ki ke di ya ni o mai ya a ma ka ri fu a sa lo ka mai ki mari ki ke di o ke de al me ya al ngi ya ke ngo fu ai ya ke sa fa ya me le ke sa fa ya pa pe ai I di fi kawi ele me ya wa ma ka fang sa ma ku ai ya ma fai po la ma ku ai na wa ko fia ko lu pe ko ma fa ngau ye kai mi nga ya nga la wa lo fai la ki ke di ku ma mai sa fai nga ben sa fai nga ben ya lesi kau sangang so ke ya le fis fa ko anga ya ke ko fe kai ke ya no wo fai le fo mane admin no fa o dia la fa ma vai o ke di ka wa el me ngane fa ma vai ya pe sia manga mi ke ni o I no visa ngala fa ma vai wala fa kuli ai o fa ma vai de fia fa ngalo ai ale la o mo wa mo yu ka ya la fu usa o de o mo la scholarship mai mano Amerika ka o le USA malo nga usa o fa ngalo ngai do fa ngalo scholarship nga I mo ya la fu fa research for 1 year before you take up a scholarship all I I le mea lea ka o le University America ka o Cornell sa fa ia o pepa e wa accept foi la e Cornell fa pe lo ya manga ia vo fa so ko o po kala me fa so mani ya me ale ku ai fa so ma ya ki oi pa o fia la ngala mo ke o su e ku it's gossip the USA ya nga o ya ele ka u ai la no ko lu ma la fa no ngai de ai manga e ke ave ai oi that's too big a cost mo oi no walu fa pena ya mo fo ala ia ne ka kalo ai de ri fa singo mai ne fai ya ai ke wa mai do le fa sala mai la mo ale fa la po como foi de o ka ngi Pacific Community de sa ka o South Pacific Commission ya no fa mai lo mai ya o fa sala mai la o newspaper mo o observe ya ka mane so a komi ai o ke lo ngai ai mo wa se mo I
i vaenga dia ke dia le lumanga i ke ya ne ngakala i lo mafakia ile mea dia ile vai nga ua eselo mai i lo fisako ama le ko ngi lo fisako ya ai tika yangi kolai ua mai le ko ngi ale office fako ama fekaui male ma pidio ya ma falingi kai saya ma far kuai sa ye i lunga i le pikuania ya o fa solo ole rent o me fa pena wa amaka build up ya ai kalafu la ko ya ke o sau o pana ye ko pe ya se pi se fa pulanga vui pe se ku mai e Yesu no ka vai ku o inga o ke fongi mai ya le organizations mai no me o ele wa mo wala mo po la se su ke among mai ke join ya ele fa ku sa ka ma ko ai fa la kakia ia wa o skosipi dale ai vo ia i le USAID o skosipi que era ko fellow master ya a de laying a fellow master ya fellow PhD ya ma fa solo mai ya o fa pe that's a big jump nengo ko kupe ya ke wa fa ku o mo mai da mo o fa ku o alela wala ku ba so ya fa mai da e fa mo i nga i o pe pa ka un fa ku mo pe pa fal mai ne fa pe nga ne o manga ya me se o la fa nga o mo lo ko lua fa ku le ma kwa nga ya vai de la mo i fiki la pe si ele da mo le it's a training officer for agriculture Walula ia ya fai mape pa wa lafo walula i fik o no fai nga ngai ya fai la kala le kawolo from luar ngai ya mane kawole o le falling of fai ya le la wa amakanga o build up le interest build up le interest tale le avoiding ole company pasi ole public trust pe o cafe ya mo lo nga nga le fiki ya ala ko ai fiki ele va e ke akos ka sanga e uma kongi uma la pa coach fu afe ya la overdraft le nga ya nga kusa ole kulanga nga ya wa makalonga wala ku fai nga luenga wi fiki ya ma fakarika ia la o fakul ma ko ainga sei uma nga kamiki wa uma ona ko wa kula ia dia ya au ke funga fa ma ko o kaya ya wa le fai ni na kali fio aku o finge malang fa nga ya yo mai yo la me a fai de yo mai ya me sila e o ya la wa la vale ya de coupe ya wa e o ku o ka ko ngi la wa la passport fo ya le banki e ma ko ai no fa kilo ya i coupe ngai de la ko e fa ku fa ka e o va mal fulu afe ya coupe wa coupe a kamaiki coupe al fifinge ya o advance allowance me pena ya lai fa kali la so ai e ave cola ka vale mai fiki ka vale foa ya o lo foi o me fa pe i ele ki o que ya ka vale ka makara pa penge ya ole avo
Ia le pei o se kau kala aku ngai ni. Ili o langa whainga luenga, ia man kulanga vungu iai. Ngai iai le. Ia kau a maka mai ngai la i lalo. Ia ai mai se a le kaimine